Popusti iz studija Moderna stižu. Gordana Šuković će u nastavku saopštiti detalje. Dobro jutro, Gordana. Dobrodošla. Dobro jutro vama i svim gledalcima. Bolje vas našla. Čime ćemo obradovati naše gledalce ovog jutra? Pa kada kažemo mikser, uvijek pomislimo na neke ukusne kiflice, na neku dobru rođendansku tortu ili na neke ukusne štangle, filove, dobar sladoled, ali da ne bi maštali i razmišljali o nekim poslasticama, pravo je vrijeme da gledalci pozovu broj sa TV ekrana, iskoriste ovu fantastičnu ponudu. Samostojeći mikser umjesto redovne cijene 169,90 €, ovog jutra čak 50 € niža cijena, mogućnost kupovine na 12 mjesečnih rata već od 9,99 € i još dodatni popust za naše vjerne članove kluba i u sve to besplatna dostava na kućnu adresu. Zato je važno da pozovu broj sa TV ekrana 020 415 003 iskoriste ovu specijalnu ponudu koja važi do kraja jutarnjeg programa. Koje su glavne karakteristike? Pa samostojeći mikser je vrlo jednostavan, jako lijep i elegantan. Prava je dekoracija u kuhinji, pravo osvježenje, a u sve to ono što nam je jako važno ne zauzima puno prostora i bit će vam zaista desna ruka u kuhinji. Nećete vi da mutite, nećete vi da miksate ili mijesite. Nema svako ni dara za to ili nije još uvijek iskusan, zato će samostojeći mikser odraditi posao za vas. Napravljen je od visokokvalitetnog neređujućeg čelika, postolje sa 4 dodatka, 3 posebne mutilice i zaštitni oklop. Veoma je jednostavan. Posuda je velika od 6 litara, također napravljena od neređujućeg čelika. Ubacite sastojke, izaberete jednu od 6 brzina ili 7. pulsnu. Postoji ručkica gdje se vrlo lako otvori glava da možete da zamijenite dodatak. Da li će to biti kuka za tijesto, da li će to biti za mućenje ili miksanje, izaberete sami. Ono što je dobro, zaštitni oklop, tako da hrana i sastojci ne prskaju po kuhinji ili prostoriji gdje spremate, tako da je uvijek uredno i čisto. Jednostavan, brz, nevjerovatna jačina, čak 1300 vati, zaista prava pomoć domaćici. Dok on muti i mijesi, vi možete da radite neki drugi posao u kuhinji. Ovog jutra zaista i specijalna ponuda, umjesto redovne cijene 169,90 €, čak 50 € niža cijena, mogućnost kupovine na 12 mjesečnih rata već od 9,99 € i besplatna dostava. Pozovu broj sa TV ekrana, iskoriste specijalnu ponudu, naravno tu je i probni period od 15 dana i još poseban popust za naše vjerne članove kluba. Šta je važno da znamo kada je riječ o upotrebi, ali i održavanju ovog miksera? Kao što rekoh, vrlo jednostavan za korišćenje. Ono što je neophodno da pritisnete kukicu, ručkicu, da se otvori glava, stavite dodatak koji želite, ubacite sastojke, a kroz zaštitni oklop postoji taj takozvani prozorčić, tako da možete da dodajete sastojke. To znaju domaćice koje spremaju filove da uvijek treba šećer ili postepeno dodavati, tako da ne morate da otvarate nanovo, nego dodajete kroz taj prozorčić, a uvijek je kuhinja uredna i čista. Izaberete jednu od 6 brzina ili 7. pulsnu. Ono što je jako važno da se posuda od naređujućeg čelika može oprati u mašini za suđe, kao i ostali dodaci. Glavu i samo postolje očistite vlažnom krpom i spremani za sljedeću upotrebu. Jako je dobro zato što se zalijepi takvo je dno, tako da se ne pomjera. Vrlo je stabilan na podlogu na koju stavite, tako da ubacite sastojke i izaberete šta želite da pripremite i on će da odradi posao za vas. Zaista prava pomoć jer ne treba vam više ni snaga, ni neko posebno umijeće. Posebno je to potrebno za tijesto ukoliko želite da napravite neko dobro tijesto. Zato će sada samostojeći mikser odraditi posao za vas. Zaista je specijalna ponuda. Ovo je proizvod koji nam se stalno traži. Nevjerovatno je interesovanje jer generalno i volimo da pripremamo hranu, uživamo u hrani, a zaista možete pripremiti šta god želite. Tako da je prava prilika da gledalci pozovu broj sa TV ekrana 020 415 003. Ponuda specijalna na čak 12 mjesečnih rata za samo 9,99 € i besplatna dostava. Ovog jutra ušteda čak 50 €, tako da pravo vrijeme da naprave neku dobru poslasticu ili neko ukusno tijesto. Da. Još popusta imate, je li tako? Sigurna sam. Tako je, zaista ovo je pravo vrijeme da gledalci iskoriste nevjerovatne povoljnosti, da pozovu broj sa TV ekrana, naši ljubazni operateri će ih obavijestiti o svim novitetima i povoljnostima. Ovo je pravo vrijeme sada
pravimo sladolede, voćne kolače, sve te kremaste kolače, filove torte. Zato je i pravo vrijeme da iskoriste i dobar popust, a zaista da ne razmišljaju o onim izlozima svih tih magičnih poslastičara gdje imaju sve te tako šarene kolače ili sladolede. Pravo vrijeme da sebi zaista obezbijete. Dakle, i za ljetne poslastice. Tako je. Besplatna dostava, još jednom 50%, je li tako? 50 € niža cijena, umjesto 169,90 € na 12 mjesečnih rata za samo 9,99 €. Besplatna dostava na kućnu adresu, još niža cijena za naše vjerne članove kluba. Neka pozovu, neka se uvjere i sigurna sam da će uživati u nekom slatkom zalogaju. Gordana, hvala ti najljepša. Hvala i vama.